Oke, selamat siang keluarga. Selamat berjumpa kembali bersama Nompi di Sangalak TV pada frekuensi Pitu-Pitu bisa nih guys. Yang dipancarkan secara langsung dari Bokne, Sangalak. Dalam rangka acara Ma Pasak Tedong pemakaman Pak Ranti Bungin di Bokne, Sangalak. Kita terbang dari Liatung, Sangalak menuju ke Bokne pada kecepatan 5 meter per jam. Oke, hamparan sawah yang hijau menandakan bahwa panen masih lama. Ya, semoga panen kali ini baik, karena tahun-tahun kemarin semua dihabisi oleh si tikus. Semoga tikusnya sudah pada akrab sekarang dengan manusia supaya tidak makan padinya. Oke, baik. Ini adalah tongkonan bersana kita ambil lagi. Jenazah yang Ranti Bungin beberapa bulan yang lalu dibawa dari Rantai Pau di belakang Kodim. Di kampung halaman di sini di Bokne untuk dilaksanakan upacara adat pemakamannya secara adat dan tradisi Toraja. Ya, dan acara ini adalah acara yang tinggi juga, Ma'apa Songlo atau Ma'apa Pitu. Jadi ini akan berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 27 Juni 2025. Serangkaian acara yang luar biasa akan digelar di sini. Nah, oke, kita sudah berada di sini di pintu gerbang depan. Sini ada fotonya Syambek Yusuf. Foto mundur kali loh teh. Tahun. Ini kerbaunya sudah siap untuk dikumpulkan di pelataran nanti pada acara Ma'apa Satedong. Oke. Babi besar, kerbau-kerbau besar-besar, dan bilang-bilang ada juga Selidas kanan. Oke, kok pindah lagi Om Pit, ternyata belum selesai. Iya, aduh, cuma satu ini, jadi harus dibagi-bagi. Soalnya Paul lagi pergi kerja. Sekali acara yang ditangani minggu ini, ada 4 acara besar.
kita nanti lagi Om Pit ya, kita usahakan ya. Oh kita ya, ada jaringan kita. Halo. Oke guys. Halo. Mana kanas-kanas jaringan teh. Kan mo. Nah, tay kung kita dog, idaw. Bisa siya, bisa. Nah, jangan kita nanti bahaya. Oh. Oke, mantap mo. Oke, kita masuk. Ada bosku Ada lagi pelaut. Pelaut nasi kali ikannya pelaut Enak itu. enak sekali Masih mau temannya Pak Durawis. dimasak sama pemerasan nikmat sekali. Terima kasih banyak. Bisa di goreng-goreng ada orang satu temannya pertama perasan dan Umar. Iya, Kalau iya. orang di rumah sudah pintar itu. Kalau Iya, kalau ibu-ibu di rumah sudah pintar. Mayon namanya kuyung itu ada Umar ali. Hah? Ada Umar atau ada mutaki. Iya. Dia nomor kan dipelihara lo. Kan dibitiles. Iya. Iya.
dibagi-bagi raka itu. Oh, dibagi-bagi. Oke, dari Marinau. Oke, Marinau. Ya. Oke, guysku. Nah, dulu. Ompit dulu, lepaskan beban-bebannya dulu ya. Beban ompit dilepaskan dulu di sini. Satu. Oke, Yunus dari Malinau. Oh, keamanan sangat elektrik juga ada. Oke, kamu mengikuti school. Semoga acara berjalan dengan baik. Buang pasang gigi. Oke, terima kasih. Desi ada kata aku ya tuh. Oh, dan ni dah. Iya. Dari coba-coba tuh. Dan ni dicoba jom. Coba-coba. Coba-coba dia boleh. Baru aku sira-sira dulu. Panas. Oke. Oh, di Peru dulu karga ya? Oh, di Peru dulu kan? Marang kopi na bentar pa, tak kopi lah. Oh, Oo. Ada kopi di situ. Oke. oke. Bagaimana Ibu Boraldo? Weh. Sehat. Yang kan nanti tidak boleh diganti. Halo. Mantap. Yang mana mau diganti? Bapak Ikai. Tahu deh begitu itu. Ada ibu-ibu cantik di Di belakang. Karena berarti mereka jangan ada arangan itu. Halo, Mister. How are you? Oh, good. Dari mana? Amerika. Amerika. Oke, oh, Americana. Tuh, pedeh. Mm-mm. Oke. Cantik tuh nanti apa alam. Alam boleh. Wah, Siapa dulu ya? belum dipakai beda itu nah. Cantik nih. Baru bibir. Mulai kalau Pakai beda. orang apa Solo mi nanti wah cantik semua mi. Malai kalau makan nih anu. Apa? Makan apa? Belum 1 2. Kami. Gigi. Beroncong melokok. Boleh bani itu. Iya. Halo.
Cek kalau 1 2 dicoba. Cek mic dicoba. Oke, Maria, Lulu, Siri, sudah tiba di tujuan. Ya, selamat, amin. Boleh rokok kita makan ya? Makan itu kita makan itu sebelah kanan jauh nolak. Oh dia nyen dia mesang dia so mana jangan ada belo lah da kondoran da takut. Kalau saya ganti dulu Telkomsel, mungkin Telkomsel lebih bagus. Balian ngedu kate. Mbak. Oh iya. Sambok. Pendete. Pendete lah. Ayo. Oh ini. Pati ngomain dete. Sambok, balian, parepe. Tony. Oh, ini ya, dia sama. Bintang Betas Group. Oh, Mbak Mito oleh pakai mari batu Mbak Mito. Ojo sia tak ada mengelana ya. Tak siarana. Jadi sambal, balian, toli, bunga. Yo, jadi lampu perjalanan tuh artis. Yo, 1 Pak. Oke, artisnya katanya dalam perjalanan. Yo, tapi kalau kita solo dasang dolo di Patengka inde sara allo tatemo buda-buda ulilian lam kita mak kadatoraya den tu tondo kena kuah mak rampun tedong den tondo kena kuah mak palimbong tedong den duka tu tondo kena kuah na mak pasak tedong sama pangsiato tengkana tema paling bote dong batu mak pasak tedong allo to temo bunga ulelian mekatabe batu mesiman mebala kolong metamba allo garonto ma penduan sejarana tedong randuku na tampa puang matua saya lakolo tiang saya lakolo to tema ma pentalun na to lagi sampana sama lante randu dia mengkaru urusan lako tulah kepalakan bunga todi badian pudu sambal parepe paden tonina to kidua biasa nasanga pakoda koi tondo koi pasanga den to nasanga to dorota na papantu salah ya ke batu apa sangan nama nombong kita mari batu ki na di patito terong yato tak era nasala pako biasa tu ulun nasi atena tak ne ko peninan to ke mangari ubatu ki yang to nasanga to dorota na
Yan napura mo to dako ikatanan ni. Umbana la pare tu umbana tu tulak balakan sesinga-singa na sekalugusan. Ko sipa miki to mangkambi to. Dan pada diki ko pambaila si moto tu tingka te Allah. Bangaa kadang ke ketua salama sita memali paiman si romba akabaro masake si bayolindo kumako belang natantong pasakya na purong matuwa lago batang madikale tatu tuan ra pakara pakanatong ngombong tal kotondon to batang ta Wantara maki masalah masang ulang kili lamairi nama adin lantel lo tatemo na pamilik si turu kale manaman na pemalimbang si panglola batang kale marudin dit kumako lagi pating katu jona ada na orang bunterong na palimpong terong pak tu mak pasak terong lante Allah tatemo apa lagu gua tabi yang sulain karena nato dia nabara lante lipungan tondok tadi pak palumpun disangka lante pelipuan lembang Pangkatu nenek ditumpu mata heran di kalak apa ketampak kepialang lagi bendal yang ada nenek ketulang dan disangka atau dolo lentenan depan ikuan susi itu dulu nurang bulu lantai Allah tadi mau dijadi malawang lantai pula di pemarasan terang tepareng bagan tiran lantai delik na padang dilihat berarti mbak anak panalin panglalolok napian tutuan lipun baga pagi mereka tabi dia musulin karena angkat tahu tang mereka mereka bok yo tuh pasutungan biak ala kominto panamba malabi na puang matua pahitangan mas sulo-sulo lo kemeri na mintu tementau mata na tonton mas yang penting kata toro tolino tuan masalos sa tumedeta mintu ki maaru patao toron uang pendeta ibu pendeta si solo mintu sampai kalamba solo baru baranak pastor si solo mintu sampai kalamba solo baru baranak bapak imam bapak ustaz baga pakai mereka tapi dia usulin karena angga tu di pemantang pemantok na di pemantang tu di pembenting tentang dia ibana dia pada ngatur balok turun tumak perintah pak gantian malabina lana terilina sangalah utara timbaan pak panalembang adalah kena pintu Tuhan itu maka lima lagi di simondong sulit karena nanti mai angga simbol memani di rompol bayara mintu dari kepulauan atau kuburan kalau sudah daurena isunan tumen karak pada mati ada naran tiga lu atas grup ketesangka natandung kalau naran maka lima nalah kita mintu salah nasang tala kulambi laku borong-borongan di doton tebatang tata aku dia laku tandung-tandungan ni si guru pasaran tasimisa-misa atang apalah hukua tang laku pasilarin di tang laku kolekor nama-nama banuan ilangan tontolah mesinan laku nini ibu nini todolo lentenan panibuan kumakabelana hindi kami ito di pasumbuhan puro tadi kurang pagawin jauh tanah abutan lang damay kitangkuran hindi kami ito mas suradulan kumakatangkan pada itu baranggi na tanah sintura rin kapag ini mga nasangka at rin ito yung panikuan aloy na tumpon do kitara at ang talang orang do kita sangka tirang kubuluhala at ulangan lagi burung-burungan ni kami hindi itong kunangkan mas suradulan yang berbanang sirang pandang yang berlain ng kilang palimor kunin yung mga nasangka at rin palitin ng panikuan kumuha makabar yung itang gilabi na masir di mga pemitang garatin na napatirang panitua kinapali ibang iparayan kinagaman na mo ipagalakolong kamakas mo ipagalakulang kapinaw itonto lang ang palidan wala kayo suman na niya ipalini itong punan na toro lente ng panikuan sa utong punan ditiyan iya mga isunan na pumamula tao away na itong punan na paabula na toro tali malalili parang biliruan bulan na dagi mata karunya na tanah matarik kalau tutonto bidejara na disalaran sangka na lalili parang biliruan bulan angga matarik kalau itu berkalamin tuara langan
sinene tang dilino penjomana buel manik anggato usyo alga kebak manalembang unang bopelanda bisa kerbentu tuan lipu digente alga pitung rio pitung lampan pitung sapu pitung ratun pitung pulau pitung lisen pitung piak nenek ditete tanpa kalau tuan di selarang sapan minamana lalu padang pilih perang bulan angga mengari kalon kita tahu kalau apa yang pengulangan tompan di kantor di gente bana di toge tombro di angini tompan puang tambor langi isunana puang sanda hidup si kalori harus santa saratu lakubak balema lakubentu tuan nipu nenek ruga di pualuk kalungna di posangka sangkana ke tontoma lama palipong lanteli na padang di basiran nana padang di sangala makrena nakira lama palipong lan tongkorang lain angga terkasuri matarubunna di kabana tonton turunana to di tinggal to da iman tarunan tanggalan di persoalan da tangari di sumpah apa kira mak palipong diomong angga tauran ke alina tabula mangka di belendo to di tanam tongkonan apa tongkonan buntu tongko tongkonan dulang tongkonan soya tongkonan solo maka lima anak dibantu lama palipong yang selain karena namintu tem nenek mga nasangka atau lenteran panikuan dan terli na palang dilihatong natar di mata karunia dari tinggal ini usapan kura-kura kumapawalangan lagi salante ada mintaran talang awalina reke laki unduran desangka bilang kubulala atau kula mangka di belendo dari itu kami nenek mga nasangka atau lenteran panikuan lantai palang dilihatong talak kumselarin di tangan di pergok namanang nalantai Allah tertimo lagi karangan masuk nasam milolong dan lindo mahiri kilangan laut tete ada miran kalau ini arke Allah lagi saran tesangka mi yoso artabula mangka di belendo mi pasuk pulang kalona mi paupu ilangan pentaunan Mangilala mo yan ini mangisam mo yan todoro mangka kibebala kolong ipurat ipikulambu bamba penawan ibu mangilala kita di tangan talu mangisam kita tirindu batu patoko puang katua puang Yesus puang penasal kialankan tinggi maya yang kan tinggi orang kumanuk tinggi sari tinggi ibu kok kilang tapi kanan kain kina manda kolong kiri kuda bamba penawan tosoakan kamaran kimas sola dua buah kiri kolila kimaten patomani kitontong angkamara pindan angkira dan desa da bombong anggalangi maluangan batara Asia siap naran de tanah kalua dak narondo di kanwa pameran nerak nasarombo di kani dewarana totumam para kita kumombong berawaki patoya don naran busung lagi busung tanah busung sakak sayana tewa lorak panahalun kulla parra pogomai uran lorak musai dak mukatim porak-porak limo teroma bulu ada tasik karambau masonggo bisara teromai lo tanda karambau tangla pare sunnah terongan nam pare sunnah karua tanda-tandana dong kalando tandu kumu karambau lungkum perasamu iko pala sama kati iko tandu bewuaran den kabuntu tambulaga kanete tambu penari apa nakuana ini terong karena apa toleransi tiap hari di kandan bakat tiap hari di batok kampor birti ini te pangaluan parina to di porine ini terandan pabisakan to di potomatua mitamu pokada di telepon di otok na mitamu sak burika nanti parompongna apa ditua kami masola dua maten patomani taki
Kumua pada ditampa nenek tadi omai puang matua pada di kompong todorota jomai to mampata. Di kompong rau tangana lagi di pamangkasa laga rau dasa to paungan. Tang malumpuri dari rau tangana lagi. Tanga mandak digarkan rau dasa to paungan. Male nenek napare di sana tak buku. Neku tanah aku puang matua. Naku atak buku nenek napare. Mapusak nalam baka di surat makamu naran tumbalan diang gilo. Naku ami puang matua umbarai nama eromu. Naku lami kalau nak rokok merantena di radio naku kaparangan. Kusi tarana kelompu marose. Kusi losloan tanah madarinding. Anna marum botuo kulima baru kurkunku melau ni napare bagi sana tak kebuku melau rasa ni para pamalaki napo matua datang lagi lungsu di daswakan ni pak kompon atau mampa dasa atau pawangan uno lahiran di langit kumpurambanan endak topalundungan apa sing ade nenek mutino lain toloro kapuangan munde eanan di sana Banturino mataku unora eradiani magi yang perambaan hendak keparuntungan men kalau nenek nanti orang langit men karak pagi toror kapuan nanti eanan dati karopok natana kadua tornadamu luna langit kamu di karopok natana kadua nenek nanti tero langan merek meta patu turun langan buah matua rek kemeo itu dibantu na buah pakaran koi lama pertumbuhan aku lama buang dia panah indetasi tan pelamba di desa dan tan kurongi pada balik buang matua lebih kanan lagi koi terunge manturino tiro korek dengan asik kumbotok na pura-pura tiro ko sampai bulan to tumana para ninna pernah di alor tanda banyak baru buang matua ulah atau di rongkok to tumampata lamba nenek nadero kunor mi kolor kapungan na dekeana urira kali kumandana lamba tasik mapuru napasak ke buang matua narapa-rapa kita tumampata kunor mi tangkalani kokna tangtiot ton kalpuna tangbona di tuarana langan mobil yang tangaran tena nenek natero yoran dan atas 50 reki kaparangan radio biringa bombang siradia natoyo ni nenek natero tambah turun neo itu dibantu lama matua nakua koi punge lama patumana aku lama dua dia panak tak dia mau lawari mau toko mau takumande mau apa melaku patokan di kolong apa melaku pertemuan di Baroko pada balik rumah tua dari tanah lagi kue terongke bantu rinoi tiro ko tinai pokok usai ko kanan kairimu awau dia lombok riu bila dia sekot dia buntu dotanete ali pare lanto kuma ya molamu patokan di kolong ya molamu pertemuan di Baroko kumante di sandaman mitna anak ini bukas tutu nila ko kali buang-buang ko sa kemalino la ko to kali aran to dio to pentong baru sore omo boyok na nenek na tero rakda omo matakakna koi tonna tumangi bodas si pangala langkan barang minum baki umpo kada kakekeran lusa buka diantara umpatan ikan natero mupana atakkamaliana kunola buntu saratu ulang pandombok maka kolakoan rano mo buntu apolo ngamo tane ke lama rayuan natero pakulingan nakamala tutu mitama pangala taman tibantu mitama tokura manapa lanto kakayuan tona mo pangala taman lanto kakayuan natero pusa nilang pangala taman kali pasiruan dan kurang apa tanah tandai mo umbawa ko kulawan na para umbawa guna salu umbawa kadele kanalo umbawa katampuran na masia payare narando di tirolito nene dati orang pangataman yari na mula di mata perupa robo ko ni
bang banuana torotolino male dinene na to supu manara ungkolo buase mataran tama panala tama kede ni todoro kapuangan na to pande paliu umpasan di kuliwasa tama to kura manapa nenek na tukang kayu bunga na lalino apa tahu di sana pung sabanang pung kue-kue pung kalorokna pola Yesus ulele kai mak dulu mawa usun dan kalai mak unaira rampung ya dene na tero unuduk di pantarana saya ditodor kapuangan yang dekeana ule baik pak budisakan aku negara kami pakai natu pandai sholat tanah atau mana negara kami bontona ulang sholat topa tua lambe nah kami bontona ulang sholat topa tua lambe nah sembangan di kue si tamu urakna di kali ini nenek dari orang pala taman nah kali bisa di dulu namanya di perendeni nenek dari orang purana apa di berusus misal parang tiang di betno di beto katonani sau tondo topa burungan tonalo parang tiang nenek dari dong si tebau pasangan nenek dari dong turiliku di sana tonggo katua tapi kami nenek nate rondo ilahi di sana maturino nenek nate rombo turliku di sana tonggo matua si rampan kapa si pakulean pak suyanalo dari tero sandarupana kombo ikanai pantan iyakna tiga kami bontong mak lako-lakoan natarana kami nenek nato mangla bunga nalalino apa tahu sama berani to mangla nenek na tomangla bunga nalalino apa kau di sana nigo deka allo basok bulan maridonda woi tina pamba kolong na tar siosok na pemuda tahu lo ekok bulawan na pada langan kalando na sangka pelambi pesumpakna diala nenek todolomu di pasaran tedo di parimbungan karabau torro paria unisung patarana tina bamba kolong na tarsiosok yo may nenek targilino lan padua puan palambi pesumpa rek ke kalando na sangka di pasaran tedo di parimbungan karabau torro paria unisung patarana tina bamba kolong na tarsiosok lan padua ditoke tongkonan kandora turiang na puha tamborolani langang kalando na sangka di pasaran tedo di parimbungan karabau torro paria unisung patarana tina bamba kolona datuna sangalla puang palodang lantong konan layu langang kalandona sangka di pasaran tero di palimbongan karambau torro paria unesung patarana tina bamba kolona tarsiosok datong konan napa lan pada di sangalla labun tutongko ladulang la suaya la solo palambi pesumpa langang kalandona sangka di pasaran tero di palimbongan karambau torro paria unesung patarana koi tina bamba kolonga tarsiosok indeli buah apakna pada gileatu tarsiosokna sianek lolo tarukus siosokna arroan sola mintu nene untarana kaparengesan indeliatu ke denni langang kalandona sangka ke palambi pesumpakna dirundunan mak pasak tedo dirundunan mak palimbong karambau tempon dio mai kak nanti pawotokna tutun lakote allo totemo masih sambut tama talinga dua munde tedo mabuso sayang pangarak tama karangan pasiruamu inde eanan kumua tangki gara-gara lo kualu kubaan inde tedo tangki kombo gara ko maaposa nga sana sito tinggi nenek todoloka si kandero doan randu kudomay langit lo mayengkok bulawan na padang tempon dio may landak lakote allo totemo laki singgi mo katedo laki sili-sili mo ko kanay laki tempe mo ko sakyan poko kung may dato kinalang di atun na mo ni pasaindo te patirang sangka lawan nindo ngalana indo ka bas si Mataram apatang lalang amura lamig ko na londong patang adikalemo
tangalayan di kemarin masih kita anda masih tonton dan tapatanganmu belan masih yang sambuk mata-mata lingaduanmu mabagbaluangmu lidan tamasuling baranginmu nana isi ulang tempon nenek na tolingo si kadende tempon nenek mutedong dari dako ke dako tanggalan lambi gemaloina tanggalan itu ko madiong bakteng ge dipakai ko laun nindo patiran sangka ke nalambi atuna iya tuh tidak meladia langsung bumpena pak tukar urusan ko marasa malang kalingkan pagoda gomo kada misana turun tebareng elante lepangan tondo ko kumo kana marasa malang kalingkan pa lambi kada kami na dako pakai rampai tamane patu tinta masih tarampak kumo ko ikumo do tedong di gente ambong makianakan diala sungguh benaba tulang garanto karusan dan tepagiran sangkana sia-sia bene rante bumi dako ke dako na dilambi itu atuna lagi di penggaronto kila di tete ada anak tontonan layuk lagi sanaran isap sapan minangan na isungan pa akalan don ikumo do tedong diala sungguh benaba tu karusan ikuti tidak mau puluh. Ia dolai ini atakulah mangkah di pelendo. Ngapa kini layalang ko? Nenek mangan sangka atau dolo lenjanan panikuan. Siapa tak abang asal padang di basa sang tempe lilik na pandan sangawayan. Di gente pong kekimar ko. Di gente pang karapi pong jikimur ke batu balik dia dong apa agan tianan malabik na ikaw mangka dialang kada misa bisara misa bungan na jawi tama arabutal lang dapat hitong konan sa salamin tuturan tapareng elante lili na padang dileatong kumuko ikaw na ruang kada misa nasaladang bisara misa bungan na la Ma'adu damawa ala ma'akundai dotilang ilante Allah tatimo di sana ko parepe di tanda parepe ilante Allah tatimo tidong di tanda parepe tontong lama dodomawa ra dan lama kulambu masura ke dalam biak tunar ke detik kulla kasih dolokanna ta solo rante kalua kitamben balatana di tandung sea-senga kue mintu bonga sorry lotong boko tedong senga dadina lain nadi tamparapana pantarana kena di bintu entas kedaw tangan lagi pangeloloan nade Asia si malilin daw dasa topau ngana koi bonga ba dinda koton doktor raya katanan na kolepongan bulan belan na darang bu tutu bonga diolu tondok senga indeman na toraya iko bonga melambe mangando kumuaden na siya upa na dio may taruh bulawan na padang dileatum pakan de padang dibokne tontong laben dan bunga nagau rak dan latte edek salikona panan da bisara iko bunga ulambe kamanarangan unang la kwade kapaisanan kumoden na siaupa dio may taruh bulawan na batik na te tomate lamay te tangana tondo tontong bu tu temai taruk siosok ta anna disanga kumua unala sumpu manaran sola topan de paliu nama naran musurak bulan usek pak lindo na bulan anna ala disanga kumua tonglo na sugi mak lalo sunna ana babira to di ito
Jotalan kami sana. Yo. Todi. Ndelo. Todi. Todi. Koe todi. Binto tasak totodimu. Binto parang to tanda-tandamu. Ringgi mabilangan totodimu. Doi marapuan tanda-tandamu. Iko motodi mangando melambe. Diona di sana kumua. Anas sanda makambang. Barang ganna bilanganna. Ulambe ko ringgi mabilangan. Unang lako doi marapuan. Sangatinti pangandolangan to tumampata kumua. Den nasya upak dipo upak paraya dipo paraya. Na mintu tarku bulawanna. Mintu batikna teto dilambi patiras sangkapna. Kita lantelili na lepongan tondo pada dibokne pada diliatu. Ta tontong kabidangan ni anas sanda makanban. Rak dan katanan parang ganna bilanganna. Ta tontong si tambu ringgi mabilangan. Ta rak dan si rompak demai doi marapuan. Mintu pudu mangkana sampak paraya sanggandangku umba mito balian. Kue balian malu teduka disabuk kumua ambong sumule. Tedong tangga ditanda indo. Tedong tangga ditanda ambe. Tedong mangola tangga. Unola kasihan larang. Inde balian. Sangat inti pangando. Sangat inti pasambaya. Kumua. Den nasya upak di upak. Paraya di paraya. Anta tontong ma penamaruru. Ta tontong ma pangelolangan mak kalelendong. Untingo allo si sonda. Da siamo tapakayun bimba.